Pozdrav gladna braćo, evo nas u još jednoj gastrotražilici, napokon nalazimo se u Hrvatskoj Sahari u Starom gradu. Gdje su iza nas? Iza nas su Deva Mendez i Deva Longoria. Ili Dina i Romeo, a dvije još deve su se negdje sakrile, zovu se Tomica i Đurđica, one su negdje na popodnevnom djemanju, jel? Ne možemo ih vidjeti sad u kadru, ali možda poslije. Ali, gdje ste ikad vidjeli, znači u Hrvatskoj na Balkanu, da imate pustinju, Saharu, deve, iza toga zdanje... I dva konja. I super hranu. Tako da, idemo, šta? Idemo jest, a prije toga idemo jahat deve. Hvala ti što si došao. Hvala tebi na pozivu. Čast mi je biti u tvojoj emisiji. Daj Luka ti vidi ovo tu. Ovo su nam servirali tradicionalnu platu, pršut ili šunka, znači domaći sir, mislim da je dimljeni, domaća kobasica, špek i čvarci. Meni ovo izgleda. Mislim, super izgleda, tu je fenomenalna dekoracija. Ajmo to probat, daj, ajde. Evo, ja ću započeti sa ovom kobasicom. I ovo je isto lijepo dekorirano, malo ćemo to ovako samo švignuti. Inače, pogačica je fenomenalna, topla, hrskava, ono spečena, sad baš za nas. Ovo je malo pikantna. Probaj se. Kobasica, sviđa mi se, da. Ja obožavam ljuto. Tako da, meni ovo prolazi definitivno. Kobasica je sjajna. Slami jako dobro, ja ću svi probati. Čekaj da probam ovaj drugi. Ovo je genijalno. Ovaj drugi, tu su lijepi listići. Baš se lijepo vidi. Meni je ovo broj 1, ovaj sir. Vjerujem da je taj sir bolji od ovog prošlosti. Kakav je pršut? A meni je to odlično. Da? To i sir broj 1 i onda čvarci. Koliko mi je falila domaća hrana? Jel vama falila domaća hrana? Meni jako. Slijedi predstavljanje ovih vrhunskih gastronomskih delicija od strane Mire. Miro, je se zapamtio što sve imamo na stolu? Jesam. Ha? Jesam. Ne mogu vjerovati. Kreni, izvoli. Ovo prvo, ovo maestralno jelo ovdje, što je specijalitet kod njih, to su pačja prsa, umak od kestena i hajdinska kaša. Pa kesten obožavam. Znači, to jelo me već kupilo. To bomo drugo po redu. Prvo ćemo probati ovo, isto specijalitet, punjena piletina sa čvarcima u nekom njihovom umaku, restani krumpir. To umak od vrganja ili od nečega? Mislim da neće. Zapravo bomo probali pa ćemo vidjeti. Ovo tu je njihov svinski odrezak umaku od šampinjona i vrganja i kroketi. Sigurno bilo. I na kraju u panceti piletina punjena sirom i povrće na žaru. Da trebam više išta govoriti? Mislim da ne. Mislim da će ovo biti ludih 2 minute. Samo ću probat krumpir. Inače, jako je fin. Jako fino se osjeti luk. Znači, ovo je luk, taj restani krumpir. Osjetiš luk? Da. Jako paša s ovom piletinom.
Da vidite, ubit ću ovo do kraja. Inače, mi smo sad u nekom procesu mršavljenja i svega, pa ne bi smjeli baš toliko navaliti na krompir i ostale ugljikohidrate, međutim, ne možemo odoljeti. Isto kao što nismo mogli odoljeti ni ovim pogačicama, koje su vrlo vjerojatno najbolje pogačice koje sam ikad probao u životu. Slušam za piletinu. Piletina je fantastična. Znači, čvarci, znači, po meni... Zanimljiva kombinacija, sjajna kombinacija, piletina je mekana, sočna, znači nije suha kao što obično zna biti piletina, jel? Baš je dobro. Ovo je stvarno dobro, da. Meni 9 od 10. Da. Ma ja se usudim čak dati i veću. I 10, a? Da. Ok, ajmo reći da je ovo 10 od 10. Jesmo suglasni? Da, apsolutno. Znači, pačija prsa s kestenom, ljudi. Ajmo to probat. Malo je roskasto kako treba biti. Ja kesten obožavam u svim kombinacijama, znači ne postoji jelo ili slastica od kestena koja meni ne odgovara. To je. Ja mislim da će biti oduševljen. I uzmi si ovo kestena, znači stavi ga ono gore. Da. Jasno, samo da si narežem na komade. Mene je mama učila da se mora meso rezati na komade. Tako da si ja odmah narežem to, da nemam kasnije problema s tim, jel? Probat ćemo. Mene mama naučila da moram jesti prstima. Šta nam se nije me to naučila? Ali jedem se. I ovo mi je negdje 9, 10, iskreno. Ovo je zbog ideje čak. Znači, mislim, ideja je spojiti kesten i pačja prsa. Ja moram reći da ja tu nisam nimalo, znači, objektivan. Jel voliš kesten? Da, ja obožavam kesten. Ja, kako ti je salata? Koja je salata? Pa, salata tu. Pa nisam iskužio da imamo salatu. Da, pa dobra, ne ne, sve okej. Salatu ćemo odstaviti. Znači, 10. Da, čisto 10. Znači, ovo bi ja dao i veću ocjenu od 10. Probat ćemo sad ovaj svinjski smak. Mislim, ovaj tu restoran je od uvijek imao dobru hranu. Dobro, Biljiva je od nekad još kraljevsko jelo, jel? Ja ću isto sad navaliti. Samo ću malo ispit ovog njihovog finog vina. Ovo mi je... Neću ti ništa govoriti, probaj. Dobro. Probaj, pa ćeš... Nemoj utjecati na mene. Neću utjecati na tebi, ja ću dotle uzeti ovih rolica pilećih. Sam da prije toga probam ovaj omak. Ovo mi je 8 od 10. Dobro. 8 od 10 mi je ovo, a ovo ćemo na kraju dati ocjenu. A kroketi su savršenstvo. Da, stvarno jesu. Fini, hrskavi. Lijepo servirani. Lijepo servirani, da. Ova piletina 7 od 10. Ajmo reći da mi je to najslabije jelo od ovih svih ovdje jela. Opa, pa dosta je velika. Je li ovo normalno da je ovako velika ili... Pa da, to je klasična samborska izazivačka. Da. Slast. Hvala lijepo. Hvala ti lijepo, ti zgodni čovječe. Istina, nisam vidio veću. Približno možda negdje dao veću od ove ne. Moram reći da je jako fina. Ocjena od 1 do 10, s obzirom da je slastica, nije glavno jelo. 2. Više od 10, znači 12. Stvarno je super. Ja bih dao 10, stvarno je dobro. Ja generalno volim kremšnicu, tako da je to to. Da, malo me vraća čak u djetinjstvo kad je mama znala slagale kremšnice, ovo me podsjeća ovoga. Da, okej. Evo, braćo, najeli se jesmo. Gemišt je sa nama. Šta reći, nego... Kakvu ocjenu daješ? Cijelom ovom mjestu. Ajmo proći sve, ajmo proći od lokacije do, recimo, do jela. Koju ocjenu bi dao lokaciji? Lokacija mi je 10. Lokacija 10, ova priča s devama mi je super.
Jelo sve ukupno 9 od 10. 9 od 10, da. I cijene isto u toj priči. Uglavnom, naravno, uvijek kažemo to, reći ćemo i sad, sve preporuke, dođite ovdje u Đurđevac, ako ste ovdje nemojte zaobići ovaj Stari grad, pivnica, restoran. Tako je. Zapratite nas na našim kanalima, Instagramu, YouTubeu, komentirajte video i gledajte nas u idućoj gastrotražnici. Tako je.